adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Karbi Hills Processor Private Limited lapen AHSDC alangbong manja kanch asai hemalong lamdon gachitok Assam Advantage 2.0 ating Karbi anglong kor kapang niji aphanpura pini manja kanch asai hemalong Karbi Hills Processor Private Limited aparman Bina Thomas Jason Varghese lapen Assam Hills Small Industry Development Corporations AHSIDC atum angbong lamdon chitok ponlo Assam Advantage 2.0 long kacheparayateng Karbi Hills Processor Private Limited pen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along Korkepang Nijia Phanpura Pinimanja Kanch Asai Hemalong AHSID Siam Managing Director Angbong Lamdon Chitok Ponlo Laso Lamdon ateng pen Karbi Hills Processor Private Limited aparman Bina Thomas lapen Jason Varghese tum Angbong si Lamdon Chitok Ponlo Lamdon along Bina Thomas lam theke paklang atengke manja lapen West Karbi Anglong Mailu along kuting ko atangka pen korke pangni pangcheng ponpo la so kor along bang plike ba bang phula pena bang phiat tuma phan vorenga war sai PG puta korke pangni atuma rat angno pachini pon Lamdon ka chitok amay along MLA Bidya Singh Ingling AHSID Sia Chairman Ratan Teron Vice Chairman Arun Terang Assam Hills Area Development Additional Secretary Protima Rong PP Board of Director Mooning TP Managing Director Dhon Singh Lekhe Pen Chenglok Penang An Man Peng ke theki dingatum chitong dun Development political for this area of Assam with an immediate plan out of the federal budget, and now under revival status. But today, in the historic case for the revival corporation, that we are one step forward for industrialization. Industries for Karbi Anglong, and it is Mailu or something, it is abandoned area, abandoned project that now under the active guidance of Honorable Chief Minister Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, that advantage 2020 advantage Assam and formulated by the Chief Minister that he invited all industrialists all over and Mr. Varghese who participated and industry methanol to establish that MOU. So I am very much আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বাকী লগতে আসাম হিলছ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ আমাৰ অসমৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন যে অসমখন আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি ডেভেলপ কৰাৰ যাৰ কাৰণে তেখেতে যিটো এডভান্টেজ আসাম হিচাপে গৃহীত কৰিছিল এডভান্টেজ আসাম 20 যেতিয়া হৈছিল সেই সময়ত অসমত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ আৰু লগতে এই যে আমাৰ কেৰেলাৰ পৰা আহি তাত তেওঁলোকে ভাগ লোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আমাৰ লগতে আৰু কথা হৈছিল আৰু সেই কথাৰ মৰ্মে যে তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছিল যে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলঙত অসমত আৰু আমাৰ লগত কথা হৈছিল হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি এই প্ৰচেছত আহি আজি আমাৰ এটা MOU সাইন হৈছে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ আৰু লগত বিনা থমাস মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ মেছেজ কাৰ্বি হিলছ প্ৰচেছৰ
প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত যে আমাৰ মাইলত যিটো আমাৰ আগত চুগাৰ মিল আছিলে সেই চুগাৰ মিল বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ পৰি আছিলে আৰু তাত আমি তেখেতলোকক পাই পেলাই আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিখিনি জেগাখিনি চাই মেলি পেলাই তেওঁলোকে পচন্দ কৰিছে আৰু এটা ইথানল আৰু অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাত তেওঁলোকে ছেট আপ কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ হৈছে সেই মৰ্মে আজি এটা MOU চাইন হৈছে গতিকে এটা সুখৰ কথা আমাৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এই প্ৰচেছে আগন্তুক দিনত বহুতো লোকেল আনএমপ্লয়ী সকলক কিছু সকাহ দিব আমি লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট দিব পাৰিম আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীখন ভালেই চলিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট যিখিনি বনাইছিলে প্ৰজেক্টত তেওঁলোকে এইটো ইণ্ডিকেট কৰিছে যে সেই জেগাত এই ইণ্ডাষ্ট্ৰী ভালেই চলিব আৰু আগবাঢ়িব বুলি পেলাই তেওঁলোকে আশা প্ৰদান কৰি পেলাই আজি আমাৰ লগত এই MOU চাইন আৰু আজি আমি MOU চাইন হিচাপে চেৰিমনিয়েল আমি চাইন আজি তেওঁলোকৰ বিটুইন আমাৰ বিনা থমাছ আৰু আমাৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকে আমাৰ সন্মুখত আজি চাইন cement, right? But on a slightly or modernized scale. That's what we are planning to do. And then why we have chosen this is because there's a proximity of the cement industry in this area. So, and then we thought, like, if somebody is hungry, we can just feed them once. But if you offer them a job, they are settled for life. That's my motto, So we thought by establishing this factory in a small way, we can provide at least direct employment to around 40 people, indirectly maybe more than that. That's our main aim, to help out. More than the financial aspect, it's the humanitarian concentration on one side. And then the production of sugar. No, the sugarcane is that ethanol project is in pipeline, but the problem is the ethanol policy of government of Assam, it is going to expire this March. So we are waiting for the next policy to be announced. Then we can think about that because we came to Milo for establishing an ethanol plant. It was not for anything else. There are two issues to be handled when you're going for an ethanol plant. Sugarcane is a seasonal crop. You get the raw material only for 4 months. The rest of the year, if we have to work, we have to have raw material. Like there should be other raw materials like corn, that is maize. So if there is some assurance from the local farmers that maize can be cultivated, we can think about that ethanol plant. Such that this plant can work only if raw material is available throughout the year. Ningkan phoka chingthur po lothui kangpu. Thang ni phai kreke thom surihini rengkor trokarni Bokajan Sport Complex along Dr. Numal Momin Deputy Speaker MLA Rideng Pen Glorious for 5 years Bokajan po lothui ingpu pon. Jai Mekalong Barim Ingti XEM Mukut Mohanta Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Be Thaneswar Nyok Anparta Manpeng ke theki dingatum chitongdun. Sonsi ka chitongdun aluhia tumpen ki jai pona tengki Karbi Anglong arlu ka chingthura sai ki klem pulote Dr. Numal Momina long phodun de. Pinpur da me kedam tang MLA Jagat Singh Ingti MLA Kleng Duningti lapen Karbi Anglong along MLA Bang Pli Angbong pen lo ke thek anparta ki klem kedam ka chipaduk lapen ka chingthura sai ki klem ke alangli long phodun de pusi ongdung arada tumpen ningje ponrinti. Alangli ka chingthura sai ki klem pon laki towar me lang scholarship ke so ka chilang he hui anparta ongdung arada tumaphan akirap the pik pusi ka chitongdun aluhia tumpen lamthe jai ponthu. Aduntu Dr. Numal Momin pen kachuru pon alam the kedam tang ahutame nangli tum kang hon pen si MLA yang hoy nang pang ni ponlo la pen kewang ji MLA kilika hut setame nangli tum si puthot MLA yang hoy nang pang ni thulong ji aphan suri ninga klong pen chuning ri pon pedo Bokajan hanjang langso pen Bisnu Lekthe nangkilo birta. Honorable Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Dr. Numal Momin, alangli kedam tang ningkan thok kaching thur
Alamo napen alang ni kitong ano chui kang puponjia pansi ini tumadak kitong poniklong. Ceremonial release and public distribution of the 5-year development report of 108 Pokajan LAC. Today marks not just the passage of time, but the celebration of dedication, responsibility, and service. Over these 5 years, we have witnessed leadership rooted in commitment, leadership that listens, acts, and stands firm for the welfare of the people. Holding the esteemed position of Deputy Speaker is not merely a title, it is a responsibility that demands fairness, wisdom, and integrity. Through this role in the Assam Legislative Assembly, Sir has exemplified these qualities with dignity and strength. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt gratitude to all of our distinguished guests for gracing this occasion. Your presence adds honor and significance to this celebration. As we begin today's program, let us celebrate not only the achievements of the past 5 years, but also the promising future that lies ahead. Once again, I welcome you all with warmth and respect. Thank you. 2016 পৰা 21 লৈকে সৰ্বাধিকৰ উন্নয়ন ধাৰাৰ পৰা খুব মৰম পাইছিলোঁ আৰু 21 পৰা আজি দিনলৈকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা বহুত মৰম পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে বোকাজানত আপোনালোকে দেখিছে বেলেগ সমষ্টিতকৈ কিছু পৰিমাণে হ'লেও কাম ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ দিছে আৰু এইটো এটা কথা আজি যিটো যেতিয়া আমাৰ ৰাইজক লগ ধৰিব যাওঁ 16 চনত যিটো ৰাইজৰ চেহেৰা আছে ৰাজনীতিবিদৰ প্ৰতি যিখিনি মনত তেখেতসকলৰ চিন্তাধাৰা আছে মই অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া বহুতখিনি ৰাইজৰ Tang tepini ada babirda bangke kang toniklo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru.